Kemana nih? Besok ada itu pak. Wah, nanti iwan
kamu kue. Padahal dating naman ni ate tuh. Iya. Dating oh. Apit. Ili omboy para ko na ya sa iyo masya. Kaya naraan na ito. Ano lo ni mo yung maganda na lagar to ano to? Ako kaya iya. Lagar. Unang gali. Tiro ka. Habar ka na ko nang. Uy. Tiro kaya ka ni tiro. Manarara sa panalo. Arado po nang gali. Kami po nang gali. Tiro namin melon. At hindi yung presol at pala. Tolong kon totang maribut kini sekali. Apa rin? Melo mo. Sa kadala sa kadala kami dito. Oke. Lagi budem edo main dia budem. Siapa? Kamu kalau nalu. Kamu ulang datang. Satu, dua, tiga. Woi. Oh, tiri kemana aku tanya mas? Nah nih. Betul ya. Ini sisun. Ah, iya. Satu, dua, tiga. Tawar batu nak akan jalan. Gak ada makanan nenang gali. Tawar batu ni. Lagi. Satu. Kayu kolando alan ni. Satu, dua, tiga. Oke. Manajer. Satu, dua, tiga. Bangunan ni. Bandar lihat sokana. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Ada mulai ya mendat. Jadi tapi semua dulu. Satu, dua, tiga. Yang mete, pasor kita ya. Pasor ngiro ko sulit tarik teh. Ya terus. Tahan itu. No tarik. Sebenarnya ni kami tu na. Rock kami. Sampai kau tidak mek. Siapa dulu? Pasapit. Pasapit itu di sana. Karima mo niya. Karima mereka. Karima. Hai. Sana di situ kili bukuan. Bagian tangga. Bantu tarik ini dong. Ada lagi kepat gitu. Nalakan dah tu kulai. Ada lagi. Tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Dito daw to kay ano.
dua, tiga. Satu, dua, tiga. Saja. Satu, dua, tiga. Syara baik pukul itu nama rekin. Ada. Nah terima. Pertama rilas ya. Lagi dulu tuh. Teman. Iya. Woi, nak terima mo. Bang. Oh. Ada kita mati di sini. Oh. Keren dulu keren. Keseluruh temalambok na mape manasa menjadolo. Karena saka mate may saudara salubuko to dalam pasaka karena kanita mate lantang karangpomo yo na lagi pamalesa atusanganna yang untuk sang siturusan na pinakale bang tumbang datu sang siturusan na keluarga nek limin boko sang siturusan na keluarga nek sampai bungin buntau sang siturusan na keluarga nek sidang boko sang siturusan na nek Fiona boko sang siturusan na nek Aron Tambunan sang siturusan na keluarga nek kakek pasang sang siturusan na nek sian sola anak na buntu tok pasak. Jadi yang mata tu jalur rasa buku tu torolau pasaka kalena lamin tamat inan lantang karapuan boe. Malesan yang untuk sanksi tulisannya nestan sola anak na buntu tok pasak. Bulan bokokku siman rara tina iyoku untung utusan gagarua natolanda bilangan labi barang dina tundoko tento dandan nabang leo tabe kayu kalan dona tundoko lamba alayu nabang leo kita tetototun kon tai upa sayang reti tai upa lekor mana nabai tongku mesai lebalangan mentiro ilan kati anna bai nebu turiboko dodo ombo ria baliki lili lembang tumbang datu unggaraga sang kederan untampa sama tiang garan misa batin nang garan na ulama tengko situru bisara misa bungan ini mentarampak dia mododo mesa ade barua
Inang asena ayah baine inang alain dia duduk baine manarang metinting duduk pande melon manarang taranak londong pande ulol-loan saungan na taranak na manarang na lolloan na paisan na tendenge annalina inde londong solay tang tatiro rikalako tang taapari kamatanta sidi rina girgisa kodo rina palempe anna memaa tuteto memongan tepes sununan tiromi tenene tedau maadan masuk gatodol lokolau mai lilina padang di bewo odol loko padang dibun kuto pasaa tolau padang nataranaka siapa gunturan lau tundoko padang di bewo nale bungo pindang sia nene sia maradiang padang di puas sedang ngana di gente etali ngararakna sulini bulan na padang di samba dau mai li na padang di bun tau to dau ton do nanai mangin pulupang pang nene ipun nene merasa penamile katu paakan nakasia sarong kila adainan nalolon sia patana padang adimang petang bulan nana ibendan rambu apin nainde aloko dirundunan bulotunan nanga sangka roto ruayanna inde sangka di te mala iya mau tapel lalun dunni bannanga sieranna urenden ki ilimbong maasan damalotong umbalayang kita segi maara di bolong
Ay, ko rin ko mo ka pala. Ay, betul.
tabe lako kita sodan asal bilana tu rampo ma rende nan tedong tutun ma lomba kaleke ngalangan lak patutun apa kukwa tabe lako toron teperenget tabe lako toron Dewan Stasi tabe lako toron tumak perintah tabe lako toron nindo toron nambe lalan na ketondok labu tunda jumai pira-pira inan na lako kita soranasang kukua tabe mindo na tedong tedong na nestan sola anak na lo may buntu to pasa umpatu hans sola adinda tedong na nene stan sola anak na lo may buntu to pasa umpatu hans sola adinda rombongan na nestan sola anak na lo may buntu to pasa rampo maaren dengan tedong tu mak komba kaleke mempatu lako an sola adina lau pataru katong konanna dao alang keluarga alang letter A sitarlu lantang nomor 20 na apa saya lako 27 rombongan na keluarga nek limin lo may boko rampo unula rarama kamban pulambanang buku tak kesipiaderan tu mak tangkian suruh lau pataru katong konanna dao alang letter F alang ambek tondok paling boko sitaru lantang nomor 20 na apa selako 27 rombongan na nek viola lo may boko rampo unula rarama kamban pulambanang buku tak kesipiaderan tu mak tangkian suruh lau pataru katong konanna dao alang letter F alang ambek tondok balik boko rombongan na PKK Lembang tumbang datu lo may tumbang datu rampo mempatu lako papaan selau pataru katong konanna menta malantang nomor 20 na apa selako 27 rombongan na keluarga nek sidang lo may boko rampo mempatu lako nenek ape lau pataru katong konana minta malantang nomor 22 selako 27 rombongan na Dr. Mary Jomai Makassar rampo mempatu lako nenek ape lau pataru katong konana minta malantang nomor 22 selako 27 rombongan na keluarga nek sampai bungin dao main buntau rampo nula rarama kamban umpolambanang buku tangan sipiaderan tu mak tangkian suruh lompataru katong konanna dao alang keluarga sitaru lantang nomor 10 apa selako 15 rombongan na keluarga nek kakek jong mai pasak rampung nula rarama kamban umpolambanang buku tangan sipiaderan tu mak tangkian suruh lompataru katong konanna dao alang keluarga sitaru lantang nomor 10 apa selako 15 jadi ia mau sanga madatunta tuki pamasi yang sambu rokote tengah-tengah tamas solana sanga apa ki gua dempi manite mai nateng kai kalau randan di puluki narande suman langtong kak randan di lilaki ki gua tangkiang gai tangki tungkanan belan nabi api pada dingki baik di patang para pak ki bola papen taruh kangki makangkan pare saro itu randan di puluki lakote mento sitaran dandanan sangka naki gua ki palaku malik tarampo bamo pasti kita melo inde inan protokol pakana ya teme pak gantiananta ampun mau kipadolo na nenek nama tu anak mau kipadolo na ambek na
nakikua kada kure sumanga mabanda la disuyan rokote tanga-tanga na kamarintinan belan na nalapiki mabiko na sangka apalagi kuah katongkonan ta kamarintinan ta masola nasang langan ditimang mak bulololong dirande mak awotang kelesoan nakikua dako ke dako piran ke piran ke sule kito ongam banuanta lumokong kito data dolo atakta natarana Amerika pasake na puang nasaladang kito tumampararakta den naupa antara potan tido dolentek tututan tieso kamputu datontong masake kulit masola nasan usalong ite kulit na padang na ikuala ko kita sola nasan bay boyo to norong piki mata atau lampang piki masola nasan apa dempi manita meke keluarga salura rasa buku tu toro lama mali mumpasaka kalena alendo tamate garuga ampulembang nakikua takaringan mo kaleta tati beru marampak lako inan tumangka di patantuangki dan nampak nakatongkonan ta sunur rekero lo kena upulang ngampen daunan na natang penelakan natang pesadisia abeta patanan rapak patalinga duanta kipa male sampai tu salurara salubuku tu toro lampasaka kalena lamin tamate lantang karampuang boyo dia mau tu rombongan na Bapak Rani Jome Jakarta rombongan na Nek Risa Inde Tambunan rombongan na Bapak Asri Inde Tambunan rombongan na Mak Ika Rantepao rombongan na Mak Dion Jome Makassar rombongan na Maria Tangkesalu Jome Makassar rombongan na Bapak Sasa Jomai Gantiri rombongan na Bapak Bernis Matune Jeral Lomi Boko rombongan na Ne Aidan Damai Randa Batu rombongan na almarhum Ne Depri Barakba Batong Loa rombongan na Ne Ati Malenong jadi yang betul tu salurara salubuku tu laung pasaka kalian ada mentama te garuga ampulembang. Tadi lah kalau kita Solanasan, saya selaku panitia minta tolong semua yang dibaca nama-nama rombongannya Nina, kebisa tambah rombongan. Tambah rombongan, apa mereka yang dari jauh diren dan tambah kita na. Terus semangat. Laparanga tamparapakna latibain pak tudingan makaraeng angga toti umba pada maklum pumasapi makam pipi baiturat diumbak padang digan diri tolau padang nanai bendan tongkonanna sembang aburo tunanna esumanna tam sebo inang senga ia gantiri inang lain allo baba gama tanta mega sangka tangan diom padang tariki tikuran dana padang di bawah sekakanna siamba bunga
te tangana tondok lidan ilan telisun na daerah ilan te padang na tarana siasarong kila pe tambunan padang digente talung penani kan tulaung borong-borongan itu tanda butun talaung tak adungan ni kadollo kanta belan natama mitiro rikamai tamta apari kama tanta mane manuku pangalambakan sanda saungan patanganala pasalokko tangana leam pata limbu pia pada ringki baik tipa garagamki bola paten tarukan apa kibu ada ko apa kekisa aboi pagan tianan ta kipas sundun nilolokna kipau pui pendaunan nagan na tilan ta akadollo kanta temai katiung barat
Iya, la pinduan na la mekatabe tama la tama solanasang ulang apa usangay tedo. Hoy, bindara tedo tedo na paparani jome Jakarta naban ne ape. Tedo na paparani jome Jakarta naban ne ape. Hoy, bintara tedo na papasasa lamay gantiri naban ne ape. Tedo na papasasa lamay gantiri naban ne ape. Hei, bintara tedo na ne risa inde tambunan naban nape sola adinna. Tedo na ne risa inde tambunan naban nape sola adinna. Unne sumusi panapi ibalu susi ulang mali ite may sorongan walasu. Apa kikua tangalana putiramban raya tua ata tangalana boli pangaraya parayanta. Belanna inde pak gantiananta. Tentu sama-sama madatunta lagi pamasyang sambu rokote bambatoramang lagi pamabomba luaman rokote pesulunan katongkonan. Iya metu rombongan na Papa Arani Joma Jakarta rampuma rendenan terong tutun ma atokonan laki mempatu lako siane ape lambataru katong konanna kendege alam letter A sitaru lantang nomor 22 selaku 27 rombongan sia Nene Risa inde tambunan rampuma rendenan terong tutun ma atokonan laki mempatu lako ape sola adinna lambataru katong konanna kindi masali alam atom kuma kambunusan edawa alam letter A sitaru lantang nomor 22 selaku 27 rombongan Papa Asasa dome gantiri rampo ma rendenan terong tutun ma atokonan laki mempatu lakone ape lampataru katong konanna kende masali alam atom kuma kambunusan daw alang letter A sitaru lantang nomor 22 selaku 27 rombongan almarhum Nek Depri jomai bara bapak tungulon mempatu lako bapak Depri lambataru katong konanna menta malantang nomor 2 nomor 3 rombongan sia Nene Aidan damai randam batu mempatu lakone ape lambataru katong konan namen damalantang nomor 22 selaku 23 rombongan neati malenong mempatu lakone ape lambataru katong konan namen damalantang nomor 22 selaku 27 rombongan Papa Asri tambunan mempatu lako Papa ape lambataru katong konanna benta malantang nomor 22 selaku 27 rombongan Papa Mirnis batu Nenek Giral Lome Bongko
mempatu ko ne ape lawan padaru katungkunan naman damalantang nomor 22 sel ko 27 rombongan na Mama Ika daya merante pau mempatu ko papa ape lawan padaru katungkunan naman damalantang nomor 22 sel ko 27 rombongan na Mama Adion Makassar mempatu ko papa ape lampatar katungkunan na menta malantang nomor 22 sel ko 27 rombongan na Maria Tangkesalu Jomay Makassar mempatu ko papa ape lampatar katungkunan na menta malantang nomor 22 sel ko 27 rombongan na Netio lo may balik mempatu ko na Pindan lampatar katungkunan na menta malantang nomor 20 karua rombongan na Nek Roban to jong may pasang rambung putih rara makamban umpulambaran buku tanga si piaderan ma tete tangkian suru lampatar katungkunan na menta ma inan batu lantang tangkian suru susimo pak gantianan tatu mangkakipa masih masambu rokote bambatoram mangkipa mabombaluangan rokote pesulunan katongkonan apa ko makamban ni manindi natin kay kalau randan dipuduk kipa gantianan tamanin pa imanindi nalenda sumalang adara tom ka adililata inde sanga madatunta kikua tarampong persinan meloy inde inan pemandu acara Paka pa hindi pa gantiananta tento sanga madatun kelang mi pa gantiananta na ampun mo kipadolong nambe na kipaundi paka pa na ambe na mo kipadolo anak na mo kipadolo nambe na kipaundi kikuha belan na pia pada dingki bait ti ipa tegaraganti tang malam bi ipakani laun pelingi itondon toba tangata garra kaduka inde randan dipuduki kumasur raka inde randan dipuduki calaga raka tongka adili laki angki pampang sama lele maondongan na jome kami tu merraputal lang atento makapunan na oton tumodiro dan tinting irok kote bambatoram mangku musudila apala apa irok kote pesulunan katongkonan kumuah langan ni manindi temai taduan pelo kokuan sepu natangun nisam mutangana ballaran nampak tangum pemarangami lisun narantean tuyu pakapain deso sorongan wilasu ke ti sorong memakai rimi ti benan mabeko kikuan natang diam gaira tangan ditungkanan apa susi motomai kita torrotolino nenne kinaulang kamaliluan kumusuki nakaladen temai katanga palambiran to batang ta ngalantang pamoya patang dewa ka dia batang di kaleta lati kuah tabel nirok komaririn nalita kata pupeng kara apa rok komang apa anatangan natur diong kunina tanda kunina to kedaenan anna tu walo sunda bayuna katanga palambiran tumbuh kumuku pas salengan natemai katanga mau puran tapo walo masolana sang tapo parayai ang gamay nalambi itu katandan nanduna dako kedako ina ite dikulla ka sidolban nanang kakenang katalumok konlalan tatungete pa aguling taring mo pa na tontong kuwa mamatuang pasikaran ki ang lumasakke dia tutun nalalang pasisararan ki kulla amara dini binibiori ina mata kalambanan dalam nalambi ite be konasan ka anasalaran ite makairin na palelean kada kurre sumanga ama banda ala disian rokote bang batoran mga polean para matan ala di padiyo mo te pesulunan katungkonan laki kuwa katungkonan tamas solana sang lang nganditi mga maabulolong hindi diran de maaw tangkelesot si Lauran atau Sarah lama batang dari atau temangala pamandat udat itu sedang mengolah itu mga batang yang ada informasi lo may PKK o dapat kata pasi kitanan mayri
Ito nung abata nga ti allo na tidong na sa neket mi. Tato na tanday mo ito kung yan ito nung abata nga to. Nolo tu, yo, telan mana? Yang ada satu nolo. Ya telan tidong na ket ni pasor itu. Yo, alay biar nolo tu so. Mana? Mana le pasoro? Anak ko. Ya nate pungal doy. Barkan ko ni apem po kada no kaya to lang. Iyo, jadi tidong na mo batin ay karoto. Alam ito. Iyo. Tanggoro do to. Woi, barkan ko na rupa. Woi, Tanggoro do. woi. Barkan ko na rupa. Ada ni ape. Oi, barkan te no le tanggoro te. Oh, yo mo ada. Tangan, pala biyo lang ka. Bar ko na. Ya dolo tu laki. Pero ala. Naku ko di naku ko. Malay. Ya betul tidak mesin cocok mesin main ni. Ya itu nama abad raya tirong na bati ni sana Mayri na tirong na bati sana Sande. Oh, ya bisa kita dulu teh. Kalau no kulit gua.